황제관리 장주제무라고 사자도나와 선원도니마 무브라고과티니 개과지고 소중슈레 윤도불화기고 토제토베텐도시 신예진계라도 성구로 이담레나 메다와 파니야바야 에미 조준아 쇼기 산계다 조센바 함지 나나 공수수 장시에당 남도친부 아와제시 제바제바 콜콜바 남계계 제수도바 시바 콘도조바 공수세바 야바부 가 레바 남라주미 두 레바 남라주미 셰라체 제나기 신제 함제 맹제 제단 뱀브라자리 제단 올라자리 제단 니에메바 자리 제단 니에메바 자리 제단 조기 조기 제단 원수 올라자리 제단 나나메바 나나바 도배장수 올라자리 실 소중 예브라람바 예신도 나니 셰디회장 예디니 중기 세 상 이마 마샤르비 바도 소중 예브라람바 예우 조주나 쇼게 상계나 제세마 함제 나나 공소소 드라마기 신셰마 나중마 나나바 도배사기 가사
आशीर्वाद को सुनथु भन्छ है काया मोका चिताको एउटा आशीर्वाद भन्नु वरदान सबै मैले पायो भनेर साधना गर्नुहोस् लोकेश्वर 11 बारको शिवको लोकेश्वरकै रूपमा हेरेर तपाईले यसरी अँगिनु पर्ने हुन्छ र त्यसरी सम्झेर लोकेश्वरकै पर हामी यो साधना फर्म चाहिँ यसरी लिँदैछु अभिषेक लिँदैछु भनेर सम्झेर लिनुहोस् भन्न चाहन्छु हमचे माले रोजेपा आसो सिंगी नादोसो केनी गोंगो ओजेजे समायासे Namo Sarvadana
जे त्यही आदेश म मान्छु र आजदेखि म यो मन्त्र कहिले पनि छिन्दिनँ बिहान बेलुका चाहिँ कुनै यो मन्त्र म जप्ने गर्छु भनेर आफूले वादा गर्ने एउटा 2 शब्द छ त्यो दोहोऱ्याउनु माथि स्वर्गमा पुग्नुको बाटो पनि सजिलो टाढो के भन्छ नजिक है हुनुले गर्दाखेरि नजिक हुनुले गर्दा अमिताभ बुद्धको स्वर्गमा हामी सबै सिंघाम देवाचन भन्छ नि स्वर्गमा जान्छ देवाचनमा जानु छ भने चाहिँ अहिले हामीले मानिजा राम्रो गर्नुपर्छ मानिजा कति अमिताभ मानिजा के हो भने त्यो अमिताभ बुद्धकोमा जाने एउटा के भन्छ सिधा बाटो भनौँ न सिधा बाटो भङ्गोटेर होइन सिधा बाटो र एउटा खोला तरेर जाने हो भने पुल जस्तो त्यो पुल जस्तो चाहिँ अहिले मानि है लोकेश्वर त्यो पुल